10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lej. Prosim? A 40. Jaz sam pravim, še do je zakon. Dvesto 23 pa 40. Tako je. Da bo odporno takšno, veš? Skoro kakšno ni, da bo zadnjo tudi stavno. Nekaj te bo slovenskega. Sami smo jasni, da ste reči. Dromiš pa bom pa zdaj pojedel, okej? Praško, je videl kjer? Kaj ne bi bilo to? Kjer je to še stvar? Si videl, kako se njene pape naredili? Na laki varianti. Ja sem kazal. A je to malo pogrešati? Ali ja, pa zdaj skupaj doma. Snetko. Pa še en, 3. Okej. Ne, sem mi svoj cajt. Dobro bi to, ne veš? Ruka, to je ruka. Na tej strani. Še 2 pa 45. 1 minuta in 15 sekund. Še 15 sekund. 10, 9, 8. To sem že nikdar ne tako slabo pristal. Pet tu vmes, no. To imam prijatelj. Se ne bomo zrukali. Nečemu nam je smer dal. Veš kako leti v zavoj, pa tako, ne? Samo je se Roma, ja, kurba. Ne vem, kako mu zavije, pa res ne. Če gledamo malo gledati, kako je to. Ja, tam se prvaj. Je tako prevlečeno zavije, lej. Ja, Ja, se poveš, pa mora pa še v les odene, ne? Ja, seveda. 9 pa, koliko ne knjiga? Dečki začel ful. To ful, ko bi rekel, koristno in poučno, to da sem še enkrat pogledal. Kako smo razmišljali, tak? Pika številka 2 pa. Ja, mislim, hudo. Veter bi ven. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
spal že? Ne, vozi se, tem pa sploh ne guču tega. Jaz pa preknem. Minut. Kaj dobim kaj više ne? Sliši, ne? Še 1 minuta in 30 sekund. Še 1 minuta in 15 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Še 3 minute do štarta.